Me did the Isaac Jumpo, but me a family the great temple and bring one man come on here too much G8. Too much G8, more too much. Now so me I'm more fire. Obibia akwaba sabre the batuma GH so midi ndena na ama owusu na nkaba abeto jan na sabre midi ebeso mo ewe video so na tsabri yeto ni din trending issues ebushafo ye ko ensem no eso no ye ene den penifo court na ye ewo eye mahwebedwemu na ase ne anim no ene da edikan ya tsese wo mu edi enhyiemu a tsese ninia no efa die ekoso nsema akokoso etwem ne se no be ya wo meye obadwuma akonka eni ebiem so no de na ehunyi amanfo dodo na tse won besi wo mo enteka ye majority die wo kura sesi e wa aben wana se de betima friend to no majority wo ye mahwebedemu no no so ka ho an se nam so ma mpanifo no eko atna ye nebusafo efiti ase no ebrenya nso ye krampo se ye atna ye no ebebe mu na tse NPP amanyuko atese ade wo mo no mo aban mu na tse emu nkofo no ebi abomodin asore wo mo yire mo chi kuru so ja na yire amatese bi abetena ho efia umachi 4 am amatese ebiri ni ko de na tse entra na mo tena ase ne tse che wo mo che yansa na edubedi na nkasa sha ase na tse bi abrebre ntemu femu kra ededa ye emehunfo ni ebusafo monitor ye be so mo ewe video so the one tena ase twen ye matese wo mo a eka ho eye NDC amanyuko ne ebiem so the speaker of parliament ene eye wo mo nuanom NPP for a wo maka ebeka wo mo ho na tete ye no ehya ase no na eye honorable member of parliament and say the speaker of parliament eye agbanba bi ne hya ase de ensem no etutu dwa na wo bobo ensem no so na tese bebi a amanfo dodo na EPT eye majority no wo sa edibesi wo se wenya nkrata edi efi eye member of parliament edi ma formina tese wono no ogina as independent candidate ewo eye mahwebedwemu me kire honorable Andrew Esiama Amoako na entroye na se krata na onyaye no entroye wo mu no etese eye honorable member of parliament for formina constituency no wo di abeto eye speaker of parliament nim se wono de sesi adai le titan nia no wo de ema NPP amanyuko no wo di no machi ewo eye in decision making jina bi o mesi bia no wo machi eno beta na nti no yes speaker share nkrata ni mu kinkan ma eye amanyofo no we wie na tese wo de etu ja se enu enti no enu no ema no eye factual se ye ka se ye hwemu pa dia parliament no already na ye nim se wo bi nim se eye hand parliament tese NDC amanyuko no ewo 137 seats na NPP amanyuko no so 137 seats enu ti se form na no wono ejira nti mfimfini wo ye independent candidate ebe chron krata de abena aka se the see they would the titai NPP amanyuko no cha na no ni voting kwa beka ma making 138 meaning say ye automatically no wo mo na se see ade wo mo majority na onu mo di won case you say enu na ye te say ye asem no pote but wo ka say enu ana da ho no say wo hwemu ya enu ana ade a eda ho na nti wode ne nsem no atu dwa wie na te say Ghana for bi ababo te beka say na nti NPP for pray kwa homache te say ejali enso nyuma te say enade ye de wo mujatu ho sori ba betena ho da gu wo mu anim ase na te say fa so bempa na enyade mom nti wo man te kra enra da wo man te say wo mu ankasa wo mu leader honorable Oseche Mensam wode etudwa say ye formina MP wa chron kata de koma speaker say eno no esi ye ne ngina ya wesi atese no ne de opese wonye nti wo manya kokudu kra wo mu akata mu say sa enkrata ne betimi aboa ama majority abem dem man say omuma NDC for top pressure mo ma atese wo mu sori ya umache ekotra mahwebedum nti we say de we ni megu ase we ni megu ase no amfa so de bia amfa amdem ebuzu ka say de ko ye o de ba ye ni echi no wo mu ana na eda wo se de be mo ye din ara wo no mo abem nti na te se ya dia na te se wo bia su nim se form na MP no ye MPP amanyoko no odom na te se minti ho ase bi ema wo te no ko gina as independent na ye din ara wo no a te se ne titanya no wo mu echi na do beta nti we de enye asem hu bia no NDC for na aka so no mato mo ase da nti we de enya asem kebia ne te busuafo ene de nkaiva me de besom ni se see the speaker of parliament honorable Agban Babin wode atuja ese eye NPP amanyuko no ene kra majority ewo mahwebedwe
emu na ebusuafo abeto dwa sa no na te se sa ene ye de kono na kwesi se eye Techiman South so ehun nsem no ye be kan na te se NPP na akwama se NDC na akwama no so be ba na te se ehu because no so party a na ebeka NDC amanyoko no na sa akọ back to hang na abiem se se na obi a 138 na te se aye hang na abiem na no de Atinyankopon ebe ma na se speaker of parliament no be kire do be ye e dia form na se ankoba ne sa na Techiman South ye declare na ekoma eye NPP for na to say abeye ade da otrodo no kwatrodo say one more enekra majority to say echinedie bia eni woni nti ko say Techiman South so ehun declaration beto abonte na ebusafo say ya eni be fa no de akọ ewieye na nti ebusafo me de ensem no esi no so adwenche no ehun nyame pa bomodi anefa so me e wo comment section na ebiem so share video we on all the social media platform follow yen our Instagram, Twitter so @TumaGH _ Facebook so @TumaGH. Can when said we could be as I say my idea Jumadi Abraham, Mama Juliet Ventures, or our kitchen, say bedroom, living room, as say Niano, or work at any tip of my number no, ne friend. Ebium so loan master say young can't so much say. Yeah, I buy it my first frame so music and co baby as almost say how home. So we project this we need to know when you know sick crown and so on. They say they are for Abba within 24 hours. So make me a loan arrangement at the amount almost waiting the scabby at the sort of out into where the new shooting thing. The young to affordability. Our pay slip so ne no. Once edge wakacha edific controller and account office. Now me saka funi chufin for edi ama mo mo all dying so enfama na wo dying no enye fe enye kama na we mu ji ehon abaso body ebusa for me be si anyame e adum e be san edi hwabim makramu. The major prophet kum chacha on say me catch was say bomodin na hwe too much GH on say me kan ye nyene bone pa na kase ye pe wo wi ase ya asondin ti na adam wo hu nyame ye no nyame no wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ne ade kat won na bomodin na be hwe too much GH be hwe na subscribe bomodin o be hwe pe na wa ye subscribe o subscribe subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne yama papa a wo pe ahwe nyame hira na ura